Ya, masuk. So suci. Assalamualaikum barudak. Waalaikumsalam. Di kelas dia kedatangan murid anyar, sok mangga kalabat. Waalaikumsalam. Sok perkenalkan diri. Tepangkeun masa pungkira, Abi asalna ti Bogor, asal sakolana Abi ti SMP Jayapura. Sok duduk di palibinya. Nuhun Pak. Barudak kamarana yang murid-murid teh. Salam. Yang satu bapak ya pelajaran di kelas lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjay, ada murid anyar. Anjay, euy. Ya, bahan bulian. Orang mana sih ya? Jawab anjing. Sebutnya dipakai atuh. Cing wae. Tos barudak kayak kurang diajar. Tapi wiranya udah ngata jadi kesal kain. Emang mana ngumpul kesal? Mana? Mangga barudak pas waktunya istirahat. Bos. Kalian sadar now. Bahan beliau tadi. Apa? Bahan beliaunya. Yan. Heula anjing. Pokona mah sekolah bikin tenaga rek kumakeun. Orang pegat tuh diharap gerbang. Nah, bos berarti pegat harap gerbang. Orang pentaan duitna. Oh, aisen gawe. Oh, ampura can sasa. Ya, atuh traktir atuh, Bos. Gampang ya tamah. Ya gitu, Bos. Bebas rawa. Jadi itu Anu weh. orang temuan diharap gerbang. Kayak buru. Dia bener kan awal nempok. Kuna nempok emang kuna? Ikan dia dapat unta guru atau Bos? Emang dia gitu ngalapor ke orang. Kalau bahaya banget. Rek yang peti mana? Di dia we Bos. Rek minta duit sabaraha? Tempong ke lah. Rek tempat teko itu si culun datang. Mana ka dia? Ka dia. Pulang. Buru-buru duit. Dapat. Dapat. Yang 2.000. Menang. Pada pikir harga di Raruran 2.000. Bukan sahal. Dia pakai BB. Si culun gelis dirinya, tapi da orang mah teu karima, apa isukan ku urang paehan we kitu. Geus hayang sare. 3. Assalamualaikum barudak. Waalaikumsalam. Ieu murid kamarana. Dadah. Yang satu lah, enak langsung belajar MTK. Jadi kali ini beranak. Di. 2 tambah 2 beranak. Apa? Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok hakuran telat soalna tadi angkotna mogok. Yang itu, Mohon Pak. yang enggak saro sok tasna langsung ini ke WC bereskeun ta WC. Nah gitu Pak. Ngopok. Yang geus waktu geus istirahat sok istirahat Bapak di ruang dulu lah kuat dia mungkin.
Ayo si Citra kemana yuk? Dari kemana ke kawan? Kita ke Diu. Di mana? Oh, gitu. Bob, papakan kemana? Awal, terus istirahat. Oh, nyangga satu, ayo Borda. Mana awan? Siki kemana? Dari mana? Ah, coba we budak kan. Ayo lagi, kantin. Ayo lah. Ini jauh. Nah, hanya budak anyar teh tara ngomong. Bisu meren. Bisu temenan gitu. Kumaun bisa asli. Baik, Ah, goblok. Ayeuna tuang naonnya? Ih, kumahanya? Orang geus ngabunuh si culun, tapi orang sieun kanyahoan. Tapi sana ieu puas, ayeuna si culun geus eueuh. Ah, geus lah. Sugan we eueuh nyaho. Ayo ini saat di sekolah, nah pola aja bilang dari mana? Dia apa? Ini apa yang dikasih ya? Oh, ayo lagi ngambil. Ini ada orang-orangan. Gimana? Itu Bang. Ayo kakak dulu. Ayo. Tapi orang kamu lagi lain ya. Ya, sok. Kunaon itu si Citra? Cit, kunaon Cit? Itu. Naon? Geus ayo ka kelas daunna naon? Oh.